Hello muntin gamtina so piule now no le pa pili pute ho loi le pai te ha jo se pakai krista minen ka hin lim cheuwe tunia ken saying hi igam sunguwa lhagao tu phone ta muntina ke lang ho hi ipg a ka pom lo ham ti point som le ni ka hin saying hi chule tu la ya lhagao ta phot ki phone na to na ho hi pathena kon a hi lo iti he dung ham ti jong hi kan saying hi aji chu hi cho hi mo pai the a hi po in mo pom jong a hi thei poi iki ngap ne dingu chu ipeham pathin thu a hi lungkhai hi ta in anangayo hete mabana video ka hin upload ding ho namu zomjing theina dingin subscribe button hi me en lang notification bell hi anaki on in point khatna hobunga dia pathin lhagau thilpi bible ki sei ho apom po ve bible imudung zui win pakayin hobung adi a tu khanga dia lhagau thilpi ap ho sol cha hi na thim gau hi na evangelist pathin thul hangsam pastor chinghoi kai hoi teacher mihil hi cho hi ta san cha te dinga pakayin a hobung api hi ipiji a api ham tia hele hi che lhagau thilpi ho hi thlachan na tong a hi we tulaya hobung tam ta le pathin thu sei tam ta ho in overlook atidiu ham ana sa lo he le ale mango hi them gau hi na to hi sol cha i umuvin pathin thul hang sam evangelist umuvin pastor ho i umuvin aban ting le mi hil ho jong i umuve tun them gau hi na to pakai thlacha dang ho hi ipiji akipi ham tia hele mi thing ho pi lin sa na ding krista ta sa hi chu hobung a khan to sa na ding ta san thakhat i hi theina diu pathin chapa jesu krista thu dol het na inei theina diu lhagawa i khan hlit theina dingu krista pi lingdung chan i pha theina dingu a hi hi achi chi them gau evangelist pastor kiti ho sol cha hod mi hil ho ji achu mi ho git lo lung thim do ha satana ko na ho na chu il ha lo na diu su khil ne lo na diu pui chat ve ya i lo na diu thu hil hui ho lon le ita san lo na diu chapang hello ding ipi lin theina diu iki khan hlit theina diwa e ki piu hi atini ai le tu la ya lhagau ki phun ho a hin veleu hen changmelin jangkein hi chi thilpi hola a thim gau hi na hi apom po ven hi pathin thilpi ho apom tapo ven hi tu lain pastor evangelist ho apam payun a sei sevin adi a thim gau hi na gau chan na ho hi kapam po ve ti changmelin a sevin hi hi achu lhagau thilpi ho pom lo namun hi chi lhagau thu phun a hi tin ho hi kapom thelo hi chule changli le changa na injong chuni tin a sei tipum khat a hin chule lhagau khat a hi hi chi banga chu na ki ko jong chu kinep na khat na ke ko na hi ve pakai khat ta san khat baptize san khat ati ele tu la ya lhagau thu phun namun ho a kiloi khom na ho ki khop khom na ho hi pakai khat ta san khat baptize san khat hinam ke mu dolin wang a hi poi hi che lhagau thilpi ho si chu tipum khat le lhagau khat na ko na hi ati hi chawa chu krista ta sa atiba ho ki kilma na ki sado hi atin a hi le lhagau thu phun na ho a hin hi chi ta sa tiba chum ho chu apom lo le apai o men hi hi je achu ta san khat hello baptize khat hello pakai khat hello aban ting le krista pi hingdung chan i pha na diwa ki sa phat na dinga panglo aban ting le pakai krista het na lama i khan to na ding hilo ho lhagau thu phon ho chu pakaya ko na hi po in pathin thu to jong ki to pon ama hon them gau thu ho pathin thu ho hi changmelin apompo kapompo ve ti aphong do vin hi je achu kata san lo hi point ni na gau thu them gau ho kata san po ve ati ven hi ahin ama hon video ahin la do ji ho ka ve tinga hai le them gau le khabu ho asim ki ji ve ahin la asim do ho chu ale do na jong abol povin he jong a he no hinam ta san poi bible gau thu le them gau thu ho hin ipi a ko a koi chung chang thu a sei ham te le pathin chapa pakai krista chung chang thu jing a sei hi pakai krista ama ta injong hi chi them gau thu ho le pathin thu te ho hin kei ma chung chang a sei hi anati e
a hi le hi chi a lhagao thu phun namun ho a gao thu la thim gao ho pom lo ho chu pakai krista pom lo a hi win hi ji a chu i ti la hi jong le ka pom loading ka ta san loading hi point thum na lhagao ga changmong nawem ti hi gin chat lal na ka nei langkhat na pa chat ta chu hi chi lhagao ga ho masanga video ho a ki sei ho chu anave ve ti ka ki he in ki pa pi lewin aban le amho sunga jong hi che lhagao ga ho anei thei na diwa aki hil naw ho akiza in pathin ka thangwa e ahin la tu ni chena lhagao tu phone ka ta sanin tia nungzui ho pathin thu ki sei pi tingala akol asun mangowa ngai lut na bai hela comment la dong hi hanlang iki ho pi ting o jong le ama ho chang ki tim thim na umpo in kampau ngai lo ho jong a thla naw atam ta am na lai jin lhagao ga anei po ve ti akilang na aume aji chu atu sei na ho ivet tinga hile akiloi khom na ho thu jing a seivin bol mo kidang thu ho jing a seivin pathin thu akisei pi ting olewang angai num ji po ve ama ho hi alim thei hlaon ki pa pi ome ama wang lhagao ga ne ya lim ge cha a umin ka hepon hi bible lhagao ga kisei hi ga khat hi ngai lut ki pa cham tho hat mi happy phatna ta san ta hi na lungning ama chang ki tim hi cho khatna i hi now i character le i tu phon do ho na kuna lo lai sia chu kapom theilo kata san lo hi ali na vain repetition kiti lhagao tu phon ho hi asai sa a phat si in lhagao tu phon ome ti lai si in asai sa asai jing ovena hi pathin thu chun tauna vain repetition avel la repeat bol jong hi pakaya dinga thet ta hi ati ji achu lhagao tu phun do hi ketia asai sa ani si tabanga ki sei jing ki khel na lo ji ho hi event na hele pathin na kon a hi ding kata san pon hi ji achu kapom kit lo hi hengi bible hi event na hele repeat akibol na ji na hi ein la repeatable tinga hele bible ki ji dan pathin thu phun dan hi repeat and enlarge pathin in thil hi avela hin setting la poi mo ji hi ein la vel som vel za hi asei ji pon hi avela sei ji tinga le atu se ho hi asei chin be ji enlarge detail diwa asei chin be ji hi chi a lagau tu phun na ho kitia pathin akam chang ta hung ai ho pi hi kiti namun ho a hi asai ma ki say repeat and enlarge lo heti pathin thu to akilhon thailo na ji a hi kapom lo kata san lo hi point nga na pathin thu to ki to hinam ti patep na adi a bible patep na measure point li ho alhing zo po ve patep na ho chu ipp ham de le pathin thu to ki to hinam ti patep na bible jun dan thu la het to sa na ti chu bible kampau he in law and prophets law and testimony ke ti a chom lama sai ding chu pathin thu ti na hi pathin thu bible to ki tu lova a sei wa a hi le ama ho a chu wa lo hi atin hi he ji a chu pathin thu to ki tu hinam ti patip na ho in a sei saw he tain lhagau tu phone do tia kelang ho hi pathin thu to akitu poi patip ani na chu hechia pathin lhagau tu phone he ti a khunung khumading ala tu nia ding sei ho hi prediction sei ma sa ho hi hungui lungso ke ding 100% di ding ti na hi 99.9% adi a 0.01% adi lo jong le pathin thu dung zuya adi lo hi jing hi pathin thu la pathin hi kichip na the hi lo dan hi ein lagau tu phone na ati ho mona hin prediction abole jong a umbe se pon a abole jong chu nante a hin la abonin agui lung poi chu jong le poi mo ta khan khunung ding kum izat ham khana ding khunung ding thu a sei do poi aji chu bible hi event na hele akhanga dinga leisit ki chei chan ge ya dinga jong pathinin athu na phone do ji hi tunia lhagau tu pon na ho ahin hi dabang chu mu do thei I macha pon patep athum na chu lhagau thaphat hi aga a he dingo he pathen thu sei hi hanlang ministry hanlang bolmo ki dang ki bol na mun hi hanlang ip hi zong le hobung hi zong le
imazo si hi aga a he ding o he ati in patip athum na hi hi choi achit achain ki sei zo ke the hi jong la tu hin alhang pe ai sei theu chu pathin na to a hi he na aga do ho chu lhagao ga nei ding mi mala dinga ta sa le lhagao khan to na ho bunga dinga krista ta sa pi lingdung chan pha na chon set ke pom na chon set ki si lung hei na hu hing na thu ho chulet adang tam ta he cho hi heading dol hi a hi le lhagao thu phone na ho a hi chi aga ho ipi imo do the hi chi jong hi ngai tu te nga hele gin chat lal na tam ta me ama ho ki khop khom na ho athil bol ho bol mo kidang ki bol ho chule pathin thu dung zuya pom thele ta san thei convincing ta thu asai do hi be se poi ja chu aga mu do thei hi pathin thu ta dung zuya mu do the pon hi patep ali na chu ipiham tia hi le krista adop sangding krista hi na adop sangding a hi pathin thu phun na pathin thu ki sei na ho a krista dop sang na lo chu pathina kon hilo ti na hi krista hindom sang lo mi krista hindom sang lo ministry chu pakaya kon hilo a hi jingi igam sunguwa lhagao tu phon na ati na ho muna hin pakai pathin min apan na ve hejong la bible in pakai ti ho pathin tia pathin min pan ho hi pathinin nang ho ka hep po ve ati jong omen hi ja chu chi theu anga ye jong le hi chi mun ho hin ivat na hele van til ho ham elo le thu phonga hung ki sei ho ama ho zo hi aki ha wa choi join aki ha phun do zo in krista phun do na hi ala sam hle na hi a hin I heading khana chu pathin lopi na chu krista hi pathin lopi ki het na ki phun do na chu krista hi ama wang lhagao tu phun na mun ho hin krista hai milin dai ji achu hi chilai mun ho hi pathina kon a hi kata san lo hi aji chu bible dung zu ya evet tinga hele pathin ne alopi na hi krista a ki phung do hin pathinin athil sem zo se jong hi krista khuna sem hi pathinin krista adam sangin pathinin krista het to sa thudol thu phun api in hi chule pathinin imazo se thanei na thilbol theina chule lalto na thil sem ho zo se krista api in hi chujong le lhagao thengin krista jengbo asajin ama chungchang jong asai po in krista jengbo aphong do in krista thu hil ho bo chu krista chungchang a hil ki nin lhagao theng chun krista adom sangin lhagao thengin krista nato mission chu asuha nin adom sangin hi aban ban jong isei be theu hi ahin la lhagao thu phon ati na ho mun hi ivet na hele hitabang mun chu a hi nai sai pon ji a chu lhagao tu phun no ho hi krista dop sang na ham ama ho ki dop sang na ham lhagao tu phun no ho ati ho hi kata san pon kapom poi aji chu hi chalai mun ho hi krista ki dop sang na ki phun do na mun hi lo hi lhagao le lhagao tu phun ho patip na li major point li ho alhin lo ji a hi kapom lo kata san lo hi point gup na thu ki phun dan hi veleu hen lhagao tu phun na hi ati naw mun ho hi evet na hi le ama ho hi possess a hi ve possess eti tenga le lhagao khanin avob lhagao khat asunga lut lhagao chun thu a hin sei a hi bible pumpi hi evet tinga hi le lhagao khat mihim sunga lut na pathin thu a phun do a pathin thu tia akela na le pathin thu a hi tia akizui na hi a pon hi hi chi hi hoitan ngain idan ho na gul sunga hung lu na gul hin vama thu hin sei chu koiham satan pa hi gul sunga hung lu na thu hin sei chun ips ayam thu ta pathin thu le thu zo ama thu a hin sei ko ma eve hung hlep hi chalaya satan pa strategy chu veleu chun direct nga satan pa hunga eve hung ho pi he poi satan pa hi gul sunga hung lu na possess abola abana a ho pi chuban le thu ahin seya chu thu zo a sei lo hi pathin thu ahin man cha a thu zo to ahin sei ko ma if chu ahin hlep ma hi cha ko na chu ata san sa chu even ata san ja chu adam le if mi him chu hlep hla a hum hi possess heading thu a sei ding pathin thu mangcha a thu ta le thu zo a hela mi a hlep ma chu teng le mi ata san sa a aban ting le hlep hla hi ji hi
tu nia jong hi ka vet na le lhagao tu phone na ki ti ho hi Satan pa strategy to ki to chanin khan hi ji achu lhagao thu phone a hi ati naw mon ho hi pathen ama ta na kam changa ai ho piu ati wangwin hoi ta vet na hele Satan pa lepla na masanglai atrik luya chu mi tamta lepla na a hi in akelangin possess a thu hung ki sei don ho hi pathin thu hi lo hi ji achu kata san lo hi point sagi na lhagao thu phone no ho a hi chil lhagao mi sunga lu na thu hin sei lhagao hi su lung thlai nga in akelangin a hi tu nia mi tamta in zui dom doma ki khom dom doma movement ta banga hung hi ata san lai siwa mi azui atam lai si a hi chil lhagao thu phone do hung hi a halin akepa na hi hi chitabang thu phone do na ho hi tizat ta hi aji chu hi chil lhagao ki su lung thlai lo ni ting le mi aden ding hi hitabang lhagao su lung thlai ngai lhagao ho hi pathin lhagao hi lo hi hi ja chu kata san lo hi point get na nam dei hlan nang ho bo na hi ve ati na hi bible sung hi ivet tinga hele kichi senin asai pathinin nam det khan anei tapo in Israel anal han sa jong chu nam hlen hi na talovin Juda mi Greek mi talo Gentile mi talo Christa bonds kya thakhat nahi tawe atin hi thung ki se ho zo si hi cho zo si hi ivet na hele pathen thu pai na hi pathenin nam dei hlan tummi anei po in zat le nam jong ave tapon Christa ta san zo si chu Abraham chilha lhagawa Israel pathen mi a hi ve na hi ipidinga Israel te chu anal han hamti chu I hetawe pathin in Israel te hi ahoi ji aphat ji ole ahat ji uwa atam ji uwa alhen heloben angai lu ji anal han hi in ipije angai lu ji anal hen ham ti isais bedinga hele Israel te hi Krista hong ne ding phungui hin ching ding le pathin thu go hin ching ding a hi win ama ho zala Krista thu tip kipi chilha hung ding Krista zala chu nam tin vai pi hu hinga theina ding ama ho hi na sata a evangelist pastor ding pathin thu hlang sam ding a hi vin hi ama wang Krista apai ta jiwin tu nya hi koi ma det khan talwa Krista a thakhat nam hlen talo chi le phunga hlen chum talo hi ti chu bible ne hi lo hi chong le a sei ket na wa chun nam pumpi so chadinga ki ko na hi ve atiki ni hi cho hi ikolawa angaya ngai hi ama wang pathin thu ta isu twa ingei tu tinga hele a hi lo hil thil la hi hengi pathinin mizo si hu hinga ding ai de sa su kewe ama wang mizo si hi su chading hi atipoi Krista jong wanui pumpia dinga hung thi hi jong le wanui pumpi hi su chading hi poi Krista hung thi ne jong chu inam pumpi dewa hung thi hi ama wang inam pumpiu isu cha diu a hi poi kasai num pen chu so chat na dinga ki ko na hi mimala ki ko na hi in nampia ki ko na hi poi so chat na lampi ko na hi lampi khat bo hi Krista Jiswa hi so chat na dinga ki ko na hi pathin thua ki mo hi so chat na lampi hi mundanga ki phung poi hi ja chu lhagau tu phun da na atina mun ho hi kata san lo hi kapom lo hi kapom chu pathin thua hi point akona bible in hitina sei pathin thu a lhagau tu phon do ho belap ma chu god na jong ki belap pi ding hi chu jong le pathin thu a lhagau tu phon ho lamanga jong chu hinna thinga ko na le khupi thinga ko na ki lamang ding hi ati so chalo ding ti na hi ai le tua lhagau thu phon na ati na ho mun hi ivet na hi le pathin thu a ko na jong hi lo pathin thu to jong ki job na lo lhagau thu phon hi ta belap thu ki sei ho hi pathin thu hi lo hi chi thu phon belap ho chu pathinin god na api ding ho belap ding he ti chu jong le lhagau thu phon hi ti ta san ho hin pathin thu a ko na pathin lhagau thing thu phon ho bible thu a ki sei tinga le angai num povin apai wen hi hi chu la mang to thakhat hi je a hi chela mang ho chu hin thinga ko le khupi thinga ko na kelamang ding hi ati pathin tu phon di ta hi a le masanga pathinin a phon do sa pathin tu phon ho to chun ki mat na nei ding ki job na nei ding chule ki to jong ki to ding hi pathin tu phon sa ho to chun ki to ding ti na hi chu jong le pathin tu phon nei ho chun hi chi tu phon masa ho pathin thua ko na tu phon maso ho chu he them theina anei ding ho hi example vetsan in Daniel in Jeremiah them go to say ho chu a he them na ba na chun Gabriel in aba na jong chu a hil them in le a he them in hi ama wang
tu laya gam sungwa lhagao thu phun na ho ati ho wa hin hi tabang chu mu do thein a nai sai po in hi ja chu kata san lo kapom lo hi point somna pathin ama ta akam changa hung ki phunge ti hi ga veleu hen ta san cha taking up na sole authority to bible is in bible available in veki note bible chu event na hele pathin thu dol chu masangin jong sei ta bin pathinin thu phun ane ting ala krista chungchang aphun do ji hi pathinin hi chi achapa krista thu phun chungchang chu krista apia krista in amma thu phun do pathinin api chu avan dilte asola aso them gaw ho henga apia hi chi them gaw ho chun lhagao theng pi na a het them na sei them na le do them na anei wa hi cha kun na chu them gaw hon ho bung mi te a sei son pi a ho bungin lhagao theng pi na le hil them na zala wa nui pum pia a hil hang hi hi chu pathin tu phun dol di ta pathin thua kon imu chu hi in ele tulaya pathin in akam chang ta hung vilove kiti hi pathin thu hi ima a hi poi ti na hi pathin thu hi la a hi poi ti na hi hengi ama ho chen na het him po ve pathin ei ngei lut za lo hi atin a hin la pathin chu ama thua ki palding pathin helo hi pathin hi athu kho sa athu dung zui ja ki chi ta le ching ta hi he cha chu pathin man cha ho chun mang a hi in gaw a hi in chule pathin thua ko na pathin thu phun ho chu changjiu pathin thu phun anei jiu hi hele tulaya igam sungwa thu phun na ho hi pathin thu to ki to lo thu phun chu koi thu phun hiding ham hi chi video ve ho zo sin comment na no holung gel hin sei ta wo point som lakhat na pathin thu phun hung do na ho hi pathin thu bible ko na event na hele bolmo ke dang thil ke dang ho ko na hung kon do hung do kha cha poi hele tulaya lhagao thu phun ati na ho mun hi event na hele sei lo tin cheng pathin thu to ke to lo bol mo ke dang ke bol na mun ho hung kon do hi in hi choi vet ke na hele pathin thu to yong ke to po in bol mo ke dang ho ji a pathin nung zui ding a hi lo le bol mo ke dang ho ji a pathin thu ita san ding ovin pathin in a hil na po in bible a hil na jong a poi hi ji a chu bol mo ke dang ho a ko na pathin thu hum do ho hi ti zat ta khana hi aji chu bible hi event na hile ninunung lahin bolmo ke dang ho ja a hi wa nui pimpi hlepla ding a hi ati zo e hi cho hi hlepla na a hi bove satan pa ki chip na third class hlepla na hi aji chu bible event tinga hile ninunung lahin satan pa hin bolmo ke dang cha chom hin bolding wa nui pumpi a hin hlepla ding hi ati tunya hi chi thil su ho jong hi hlepla na hi ka ti hi chi patep na new cha ho hi hlepla ai mo wa hile satan pa in bolmo ke dang wana ko na mai hi tha sa na elijah chan ho a hin tho a mi thi ho jang hin tho ding atin ata chu hi la hello ding ai wang alim tho a chu mi thi ho a hin tho ding mit mo chu mi thi tho hi ding hi cho chan bol tinga wan til ho wa banga hung wa krista hung kit na a hin tho tinga hela chun hi chiting le chun ipi ti de tam na hi ji a chu bolmo ke dang ho ai pathen i ho lo dingu bolmo ke dang thil imit mu ho a i thil ikol la i thil za ho a hi pathen holding pathen ta san ding ai poi ta san cha te hon na sata a i chi theu nga ye hi a chu tu la ya lhagao thu phon do ati na ho mon ho hi bolmo ke dang ke bol no ho pathen thu to yong ki to lo ho hi ka ta san bo in ka pom poi point som le ni na aging loi akilang ge gu hello wala akidang ho hi pathena kon anahinom ji poi koya kon hinom ji am tela satana kon hi ji pathenin mihim mi mala a ho pi tinga ha jong le all cha hin sei ji kunung le all cha hin sei ji ogin lungsunga iza ji we pathen kamchang anahinom jin lhagao o anahinom ji na hi ilungsunga ging lul masaji hi satan pa kamchang ahinom ji in heja chu igam sungowa thupon hi ta kilange egu a kidang ta thilsu emoji ho iza ji ho hi mo ta sanji po hete pathin thu in ola ipn sayam jo hi nga ha jiutin nga masa jiutin tho ha jo hete aji chu pathin hi still small voice kang cha pathinin athu akun bible akun ai hopin nom jo hi tulaya de bol mo kidang danga ai lowa hele phun lam dang hoa pathin thu to kel to lo hoa ko na hi ai ho pi no mo ai ko no mo hi poi hi ja chu phul let lut na no ho
kilang ge gu ho bol mo kidang dang na ho hi cho hi pathian lo pi kila namun an hi ji po in vantil ge lo ho le satan ho thanup namun an hi ji e hiji chun sopeti ho pathin thun hin tin se pi ve pakai thu tip lhagau thing chu na chungowa hung te nga hele thu ta zo sia na hin pui dingo na hin kai hui dingo hi ibiham tu ta chu pathin thu bible hi thu ta hi pakai in ta sancha tering ataw pi chun hitin ai taw pi hi ti hin pa hing ai taw pi ve na thu ta chun ama ho su thengin nangma thu chu thu ta hi aji chu krista chu thu ta hi keima thu ta chu ka hi ati sopi ulenaw ta sancha te ho zo se achaina aka sei num chu tulaya thil kidang dang ho tulaya thu thang ho bolmo kidang ho le thu thang kidang dang ho hin pathin hol po hete pathin thua ke tulu na tin bible phungotin simutin hin na nei thein na dewin pathin thua na satan dunya panin atha ben ki phulu na nei hete pathin thu ti lo hi hlepla na ho ipel do na thei lampi ompoi satan pa hi kum sang sang hung hing mi ching pathin thu he pathin he hi ahin la ai ho wang hi kum zakhat jong hling lo ama to te dinga chapang cha hi ve hiji chun pathin thu thu ta hi krista ama ta in jong leya alen lain patep na thum ho atwa chun keima pathin chapa ka hi tin ki sung lovin akison na chu pathin thu hi krista ni somli le jan somli an ngola tai thep lewa gudo lewa mai gap lewa laya hlasam ta lain satan pa in vantil va ta in mel hoi tan hung kelangin ahung hlemin pathin thu mangcha in ahung hlemin hele krista ama ta in jong hitin akisune tin pathin thu in anapangin hele satan in alone ji he po in satan chu azona in anomang ta ni aile pathin chapa ama ta injong ama hin a ki sung lawa pathin thua apan satna hele ai ho ima hilo hel ho hin ikison na diu ipi umam pathin thu ti lo ki son na dang umpoi pathin thu pan hitin krista isungu wa cheng hen hiti chun gal sa no hete pathin galwan ling set chun ki wan hete lhagau chamjam pan hete lhagau chamjam chu pathin thu hi achaina in tho hat na le thum na nei jingu hetin kiging jingin umuhete iti ka a diabolin ai hin no khum ding oi hapove tu hin jong igam sungowa mimala hin hobung sungai ai no khum jingove diabol chu ginglul lul kithing lul lula gim nei ta ai hung no khum ding oi hepoi ki phat lem sa a pathin thu pana kel ngoi wana hung ke wana mi hung no khuma ale phla ji hi ima sungowa hi satan ki chip na nunung pen na sata ki dang ta hung ding na lai hi che ho a ding hin kiging sadi menum hete hichi video hin ve ho zo se chule point som lani ka hin se ho abon na hin ngai la ho zo se pathin het thim na le chi na satan hlepla na ho akuna ki ven do na cham na le lungmun na pichi taw hen